Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Geli xuşku birayên mümin, geli Müslümanên qedir bilind. Kes geli temaşevanên biromet. Ez dixwazim îro ji were behsa muamela Müslümana bi ne Müslümana ra bi çi awayî ye. Carna li sosyal medyayê bir rastî hin sohbet û wezî dînî an jî videoya hema divê te ne Müslümanekî, müşrikekî, kafirekî li ku dî bikuje, bi taybetî ev kesî ku dijatiya dîn û İslamê dikin, hin ayetê Qur'anê bi mûçikê vedqetînin, bi serê xwe tenê zikir dikin û divê jî İslam divê ji hema her kesê ne Müslüman bikuje. Eva tişteka rast nine çewt û şaşi evan kesana dixwaze İslam'ı dilê Müslümana da çavê Müslümana da dinekî ne rast û dinekî te da hak û hukuk adalet tunê nîşan bide, insana ji dînê İslamê dûr bixîne. Divê temamê Müslümana taybetî gelekî şêx û melek jî dikeve vê şaşiya hanêna, ew jî ayeta bi serê xwe tenê digire bi ayetekî hukm dike. Divê em bizanibe Sure-i Tevbe û Sure-i Enfal du hev sure ne, ev her du sureyê hanêne ana yasa herb û cengê ye. Ev di her sistemê de, di her îdeolojiyê de ji her mijarekê re qanûn nîzamî wê ye. Dînê İslamî dînekî ne ê mizgeftê tenê ye, dînê civakê ye. Divê civakê were tetbîq kirin, bixwînin, tetbîq bikin, edalet da wê pêk bîne were ku xêr û xweşî di nava çîniyên civakê da pêk were, ku edalet di nava milleta were pêk anîne, ku zulm û zordarî rake ev dînê İslamê ev tê de edalet heye. Lê mixabin ji ber ku Müslümanên İslamî nezan an jî iktidarê layık û seküler ev hinekî ji bi navê dîn gava hukm kirine, nehiştîne bi carekî Qur'an teke nava Müslümana, Qur'an ji nava Müslümana bi dûr xistine, ji ber wê jî dînekî nû hatî çêkirinê, em jî li gorî wî dînê nûyê ku tu eleqê wî bi Qur'anê va tune ye, Müslümanê me li gorî wî em bê tev digerin. Bala xwe bidê, ayetê derbarê kuştinê da, ê şer û cengê da, cihad ne tê da. Cihad û qîtal divê ji hevdû her veqetan dilê. Cihad tiştekî, qîtal tiştekî dilê ne ye. Ayetê ku derheqê qîtalê da, şer û cengê da, ew ayetena her wextê hukmê wan lewînin di her wextê hukmê wan derbas nabin. Ew ayetena di esnayê şer û cengê da ye. Di esnayê şer û cengê da gava em bivê dojî me vîdokî bela kir gava Xwedê Teala dibêjin Muhammedun Resulullah, Muhammed Resulê Xwedê vellezîne me'ahu eşiddâ'u alel kufâri ruhamâ'un beynehum. Muhammed û Resulê Xwedê digel müminê pêre li hember kuffara. Kuffar ev kesî ku şer û cengê we dike. Li hember wan pir bi dijwar, bi hêz û bi qewet e û nabera Xweda ji bi rehmet û bi şefqet e. Di vir de her ayetekî gava divê em bi behsa qîtalê dike, qîtal nayê manawî kuştinê ye. Nayê manawî kuştin e. Temamê ayet û ayetê Qur'anê ê ku behsa kuştinê dike, di esnayê herbê de hukmê wan derbas dibin. Ew kafirê ku ne Müslümanê ku kuffarê ku şerê we dike û li we dixe we ji welatê we derdixe şerê dînê we dike, hû jî şerê wan bike. Vêja şer di ku da ye, şer enwaî şer heye. Şerê ekonomî heye, şerê medyayê heye, şerê psikolojîk heye. O şerê em bivê şûr û mertala heye, an jî em bê top û tanga heye. Ji ber vîya kafirê ku em bibêjin ne Müslümanê ku êrişê dînê me ra nake û me ra ji welatê me ra dernexîne, ne durist meru her şerê wan bike wan ra li hev bixîne. Temamê ayetê Qur'anê behsa wan kafirê ku şerê we dike, ayetê ku behsa kuştinê dike tenê ku da ye, di esnayê şer da ye. Ayetê Sure-i Tevbe, Sure-i Enfal, her wisa Sure-i em bibêjin Beqere
Eko bahsa qitalet ke devet vi awe hanına lemeze bike. Mesela gaba khayta devejim. Ve qatilu fi sabilillahi lezine yuqatilunakum. Deve hun şerri hun derya khade da şerri wan kesi ko şerri wedkum şerri wan bike. Deve da nay manavi embi qatilu bukuja. Mesela qatilu nay manavi ku bukuja. Deve şer bike. Şerri ekonomi hey, şerri aburi hey, şerri embi psikoloji hey, şerri medya hey, şerri kültürü hey, şer navi var hey. Deve hun şerri wan bike le wala ta'tedu. Hun jahade khadar nekeb. Sinoru ku embi tukhube ku khade taala dani lugora wi sinore lugora kanunu nizama khade tabger nel gora hava havasa dile khade tabger. Jberwi بيقوم خدت تعالى إن الله لا يحب المعتدين خدت تعالى جي كسي جي حد خدار دي كيف شعب سوري دبا بقورة هوا وحواسات دلي خدت جار قانون نظام خدت بارا ديلا ظلمت كي خدش وانا حزناك جبر بيا دبي ام بزانه بگو کسی شری مراکر کافر چوا شری تگی توسا شری بدک شری مدی که شری مدی بک شری ابوری که شری ابوری بک شری کلتوری که شری کلتوری چاندی بک ایا بشور مرتارا شری تکری تجی بشور مرتالا شری یوم بک تایبتی آیتا سوره توبه 29 کسی اهل کفر و دلالتی an Müslüman İslam'ın nezanı dini xadar ketene o çunu sertay müşrika duxwazin sure tevbe ayeta 29 vek mina bi şu embeçim mina ayeta şur bi kartinete deve hema ve Müslüman luku ne Müslüman luku di bukuja hatta iman neyne ev ayeta sure embe tevbe ayeta 29 her olsa ayeta embevejin 5 sure tevbe Divan ayetana da bahsa şerru cengi ku embi wan kesi ku şerri vedike. Ev ayetana de esnaya harbe de hukmi on der bazı. Eğer ciranı tene Müslüman ba. Günde ciranı tene Müslüman ba. Embi ve velatı ciranı tene Müslüman ba. Şerri tene ke zararı nadete navetu şerri on bike navetu mali on buxu navetu zararı bedwana. او چوا معامله بترکر تجوسا معامله پیرادکر لورا ام چوا زن اب آیتو باسا آیتین باسا قتل و قتول و شر و جنگید که تند اسنای حربی دا وان کافری کو ایرشکر ایکو معتدین درقی وانا در بازدوم لورا خود تعالی دو سوره ممتحنه آیت حیشته دا دبیجه لا ینهاکم الله قال تعالى منعونك عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين دبي قال تعالى والناضالي أن بالوقع دخناك أو كسيك الشر الدين وناك وجولات ودرناك هونجوارا شابه هم به هونجوارا باش به بارا قنجی بک و هر وسا هون هم برون بعدالت به لورا خود تعالی جی کسی بعدالت حزدک اب آیت سوره ممتحنه آیت 8 دلیل و اثبات و یکی کو کافر نبره مروان دا صلح هیه آشتی هیه کو جیران مرای گندی مرای آنجا بیوی دینای تجاری ضرر خوا ناگین مرا دیوی مروجوان را باش به جوان را قنج به جوان را قنجی بکه تجاری مشاری و نک ضرر ندوان تنی مجادله مسلمانا دیوی به کفار عربه دوج ویدیو تشکن نه به کافرین عربه کافرین او کافری کو ایمان بسلامی نینن گندکی باجارکی ولاتکی لدنابرا و واندا آشتی هی صلح هی تجاری ریشه و ناک نافون شاری و بکه لی او کفاری کو خود تعالی قرآن دا بعض که قد تعالى دفيجه هون شر كفار بكدوي يا أيها الذين آمنوا قال لي إكو إيمان هناتين قاتلوا الذين يلونكم من الكفار هون شر وان كسيكو لبي وجه كفارته كفار أو كسيكو بكلتورة خوا بچاندا خوا بعقيدة خوا تخواز فتن وفسادين وذا بلا بك وليجدوا فيكم غلزة واعلموا أن الله مع المتقين برا او کافرنا جوا ام بوی هیز و قوت و شدت ببینه و هم بزانه به خدا تعالی دیگل متقین دیگل کسی تقوا داره اب آیتی هنونا بحثا کفارا دکه نه بحثا کافرینا دکه هر وسا آیتی در حق شر و جنگی دا
tev esnaya harbe da derbas dibin ne ji bo her kafirî ra û mirov nikare şerê her kesekî ne Müslüman bike ji bo ku îman naniye.